War Baman Kisngi, Awalam Shapi, the Unang Yalam News. Tnem kayo disentiu hamot Fran Chelong. Nadu lat temperatur ter hadu mot Fran layo I yeke besong disentiu harut surok rengkat bagi sentiu bapu itenat. Kuman sken mau mentak katio ki pat ringet ke balang Katolik ki leniam ken mau brom yeke braklat no bat kerkui kilom jingtep. Kumta dena kenidau layo I bagi besong disentiu ki tnem ha haga bagi pat ringet ke nak balang Katolik ki latet ikri sentiu ban yara shalom jingtep ban ken mau brom yeke ba ej bathon ki kemi ki pa neki ba hing sem jong ki balaklat no. No, iba ang taburetan. Cái rồi. Em đang làm nó thanh tiền sao mà không thật bên ông lại kia cả.
No, me pasa papá. Dari waktu pandan ah. Iya. चलो Banyo iki kuwan baman kesngi, sumhawan subscribe ya ka channel Unong Yelang News. Kumle shibu.